Hadian balami kijingken no bau noilap election bapau khmat jongga UDP na Soyong constituency katau ba amazing kurba bau lalait banya so bat ka Voice of the People's Party uba Ardan Miller Basayomoj u President baru MLA ka party na Nongkram ulaong magadai tang kajinga shandor si yang si sam bat kum si paralog uba Ardan ulaong ru bau samlarang bau amazing kurba umpat dayu dukhot ka VPP Henry ka party kan sepenlong ka jinga lang penrung dukhot sya ka party Hasoyong constituency. Kasu ka ditang kajing shondor amazing uri ubahiyeng kajing day baru bang itu te abangi kendu ngi ju shondor mo kumbalong mata bon ki bay shondor bo Arden te ki bakwa tiket lesi na ka constituency ke shondor bana kamut tamai shondor bo Arden la yo tiket no nei te kamut kan begini ki khna samlam ta ki bakwa shondor wan ngale ni ki pa ki kendu linti Arden ni ko shondor ki bo status maki lani dangadon mangangabu makin mo begin syukran be ka politics kadon gajing dei parlok ru te ka kajing shandor ka jonga bo amazing kadi kum si yeng si parlok ban ngai shan bagi para gajung uru baro si para te kamdon e ka politics sangta ke tamane u amazing umpat dei u bri jong UDP le ni u khot jong UDP ngindang leit ban pung khot umpat don khot apo Soyong constituency jong ka VPP ndai kumba ka VPP kali ban enroll kali ban penrung dukhot keleng-keleng menen ngidang wan po mo tharasan mo kin shi play ngidang lek keleng-keleng te ka Soyong ru ka de ka wei constituency ka bangin lek ban penrung te phin sai sha hang ta ken dang ila lek ya ka ta enrollment phin sai ke kita ki penrung bat mi ke ya man ta ngim pat don VPP dan ni dukhot VPP hapo Soyong constituency.